सांग्रां जा आइसक्रिम जानो मोजां मोनग्राफोर जाग्रा आइसक्रिमाव खानस्रि मोनदों। तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि नावकाटायाव जादों बे जाथाया। नावकाटा शंकरदेव शिशु निकेतननि दीक्षिता ठाकुरिया मुंनि फरायसुलिया आइसक्रिम बायनानै जादोंमोन। जाबाय थानाय समावनो आइसक्रिम सिङाव मासे खानस्रि नुनो मोनो आरो तामुलपुर जिल्ला गरेस्वरनि नावकाटायाव जादों बे गिख्रंथाव जाथाया आरो बिगोमाफोरनि गोख्रों सांग्रांथि राव आइसक्रिम कम्पानिफोरनि फारसे गोख्रों सोंखारिदों। उन्दै खुदियाफोरनि जिउखौ लानानै नंखाय गेलेनायनिफ्राय जानगाराव थानो दाबि बिगोमाफोरनि आरो बे बेलायाव जाथायखौ नुनानै बिगोमा खनिन ठाकुरिया आरो बिमा पम्पी ठाकुरियाया आइसक्रिम गलादारखौ गोबां सोंखारिदों आरो उन्दै खुदियाफोरनि जिउखौ लानानै नंखाय गेलेनायखौ लानानै सोंखारियो। सावस्रिनि बागै सांग्रां जानो आइसक्रिम कम्पानिनि फारसेखौबो खावलायहरदों। मोर ছোৱালী শংকৰদেৱত পঢ়ে। নামটো কি? নামটো দীক্ষিতা ঠাকুৰীয়া। কোন শ্ৰেণীত পঢ়ে? বাট শ্ৰেণীত পঢ়ে। তাই আজি স্কুল ছুটি হোৱাৰ পিছত সাপ্তাহিক বজাৰ আছিল সোমবাৰ। আজি সোমবাৰ বজাৰ তিনি কিবা খাওঁ কৰে। খাওঁ ইচ্ছা কৰাত মায়ে আইচক্ৰীম দোকানত তাৰমানে আইচক্ৰীম এটা কিনি দিয়াৰ পিছত আইচক্ৰীমটো কিছু সময় খোৱাৰ পিছত কেঁচু এডাল সৰি পৰে। তাৰপিছত পৰি যোৱাৰ পিছত গোটেই ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত মই বেপাৰীটোক ক'লোঁ, দাদা কেঁচু পাইছোঁ। বেপাৰীটোৱে পেলাই দিয়ে, একো নহয়। মই কৈছোঁ পেলাই দি কৈছোঁ আমাৰ ভণ্টি আছিল, ভণ্টিয়ে ক'লা হেৰি এনেকৈ নহ'ব, নেক্সট টাইম সাৱধান হ'ব। এবাৰ যাবা দিলে আৰু পেকিং কৰিলে। মই মাৰপিট কৰে বুলি মই ভয় খালোঁ। তাৰপিছত আৰু ক'লোঁ আৰু একো কৰিব নালাগে।